Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Jemi News man sage hai menaza klum. Namai hit ke zi kai me dai kum chana zang kai kana kamai ting chogu zi me mansa zi me kone ina hai mena hange pawai de radli. Nagaland go Board of School Education lesi kilam ge suite me za payment sa za Nagaland ge makum tingkom kumchang na jang kai chum class kre HSLC banai class kre kuna HSLC examination kai ra hange online ge na form ja fill up te dili je ga chili za Nagaland Board of School Education lesi lam ge pay te me za suite me sa za Nagaland ge makum tingkom kumchang na jang kai chum class kre HSLC go exam kai ram le na banai HSS LC go exam kai ram leina nbsenl.edu.in ipo be website gine nangni form ja fill up te dile je kachuli jam Nagaland ge makom tingkom kumcha ma jang kai chum examination HSLC go class kre go kai ram leina ja nangni go form ja chit ke ji kai sna kumcha ma jang kai ka namai ge fill up te chu bui dile je kachuli chipo jigen Nagaland Board of School Education lesi kilam ge bsui te me ja pe te mine sa ja makom tingkom kumcha ma jang kai chum class kre banai class kre ko nagu exam kai ram leina nangni go form ja online gine fill up te dui jai chi online gine nangni go fees du pe rahange nangule je sale jai chi mi ra kanang ba Nagaland ge nai kum chama jang kai kana ge class kre ge lesi na me te je bame 9 sang na lesi ki te je bame nangni go form submit te rob maizne hechit ke ji kai sna ge na bai ke ji kre mi area gele jai chi ru na mang je repeater banai chuna fees pay kam nim le na gusdu hechit ke ji kai sna ge na bai ke ji kre mi area la muile ka ge na lang bege chuna re changba jai nangni go fees pay ri di me repeater du jai regular du nangni go form submit te rob maizne bai ke ji himre ket ge na kru ke ji mi area run le je sali jai chuna class kre ko na ge main sang na lesi ki te jaba me banai repeater ge exam kai ram le na makum tingkum kum chang na jang kai chom HSSLC go exam kai ram le na nangni go form fill up te lu je submit te je pe wangara ba maizne bai ke ji kreusna gane bai ke ji kai skui rela muile jai chi run na mag je chau gu me nangni go fees peri di manga nalang bete je bai ke ji himre ket gane kru ke ji minge run le je sale jai makum tingkum kum chang na jang kai ke chum Nagaland ge class kre HSLC banai class kre kuna HSSLC exam kai ram leina nangni go form fill up te lu je submit te rahange mobile gi du application apps je ngogule je kachele play store ge nangni gelu je NBSE aje je search bar ge interface ke raw gailu je nangni search te ge design chipo be application je ngogule je che chirun mag je choguma application nang mangma website nbsenl.edu.in ipo be website ge na du nangni go form je submit te du le je che je rangai le za chipo re ka chang bu choguma form fill up te lu je submit te chi mag je ba ma video ra me je ka ka te be tutorial go video ra me du YouTube ra me go du ngau gule chi gine nangni pi lu je patak lui je te du le je che du rangai dile zai Nagaland Board of School Education NBSE menen znai chit ke ji kai ka chum kum chang na jang kai kana ri mai ge sa je Nagaland ge makum tingkum kum chang na jang kai ka chum ge class kre banai class kre kana go exam kai ram le ni je selection test je te ma ko le je ka chule za NBSE mena sa za ta ti be tingkum chang na za kre ma dai ge na chu za ta ti ben ji kum chang na za kai ke dia class kre ge exam kai ra be banai class kre ko na ge exam kai ra le ne za selection test chago me le si ka te blam ge email sia me za exam za kai do di me kai do long me ka che za selection test za bam da les du anai kum chang na za kai ka na za ma kum chang na za kai ke chum ge class kre banai class kre ko na go exam kai ram le ne za selection test je luma ko le ja che je sale zai Nagaland ge Bharatiya Janata Party me bone znai chit ke ji kai ke chum kum chang na jang kai kana ri mai ge Nagaland Dimapur Civil Hospital ge hazai inta ne pe be blood donation camp je let kai dile je ka chule zai chi hazai blood donation camp
let kai bize MLA tovi hoto IME du lungke beting nai mik puige let kai dile je ka chu le zai chige let kai lu bachangge MLA tovi hoto IME banai mina hangringe mena zain ta na pe pe kai dile je sale zai chige honorable MLA tovi hoto IME ne saje chaugu me mi hang ima mina lungka hre mze nri pera zai chai drab gine nri pera hange hazai je donation pe pe ka lo ja chu je kyam gai dile je sale zai Manipur go government mene Manipur ga school authority lesiki ge pasui temer meze samrang changai dai je Manipur lesiki ge pihin sang na class te be hin sang ne ge attendance je lura hanga rangai le je kachuli zai Manipur go government mene sa je Manipur ge lesi na me chaugo me attendance pnigu 75% hang chamang leina exam kaira dungor ma jai activity bje cham ge kzaura hang do pe ma ko le je acheu je sali zai Manipur state go Commissioner of Education HS Gyan Prakash ne saja Manipur state ge leisi namra me leisi ki ge class te bihi pni je kak te bihi ge hala ground me za chaikir me za bam cham ge ngau kan sui le je ka chule zai chirun na mag je Manipur state ge leisi namra me pni ru ne pni pui te sia za pni je te zam je leisi ki ge pni je kak te be pe za pni je kak te be pui re me class te je pni je kak te bihi ge hala te roza chirun magzen ta roza mi pro aigum je bam ramzdu pataw malaysia che the commissioner of education H Gyan Prakash ne police department me dagdu rangai dai je lesi nam ram apni gu uniform kailu je bike gari thau be je gari ka krebe ngo mizdu pni gu driving license la ko mega ko me aibra mizdu check te je pi ra hange rang changai le je sale za Manipur state ge lesi ki bam le ne ge pnujen che chira be card identity card je tele ra hange rangai kam gai de le je che za chirun mag je school lesi ki ge headmaster za principal za teacher mram gu permission pni da ga ne mag je lesi ki school gu campus kine pni hla tem ra za chirun mag je pni gu uniform do kain sang ra za pni gu identity card pni jen che chira be hange kat le gai bes du lesi ki ten sang ne pung bam ra hange rangai dele zai Manipur gu chief minister N Biren Singh ne Manipur state ge MLA aton abon mai chai ba ting nai mi puiting kumke changdip gu anniversary je pachu ning taw gai ba za ting nai mi pui chi taw gai ba bam gai de le je sale zai MLA aton abon mai chai di ba ting kumke first date anniversary ting nai mi pui chi taw gai ba bam je Manipur tarung klo langgol gane bam de le je sale zai chi ge Manipur gu chief minister N Biren Singh ne saja aton abon mai du te chab gu ke je chunara changba investigation je lose la muire le je che MLA chai di be aton abon mai du je close justice jengora hange te gulei the National Investigation Agency NIA mena chunaria investigation bugu case je te in raj la re le je sale za indiaram ge makum tingkum kum changna jang kai ke chomge election bam rap ge election campaign tera hange indiaram go Bharatiya Janata Party BJP mena krol hai chumje hadai pe gai dele ja che zai Congress Party mena krol hai ke jerax kui madai election campaign tera hange pe pe kai dele ja chele zai indiaram go Congress mnai BJP mena kachak rangkang election campaign tera hange rangkang pe pe kai bije state mingye Uttar Pradesh Uttarakhand Manipur Goa Punjab IMS state mingye ge pe pe kai le je ka chule za chige krol hai na jang kai ke je Uttar Pradesh ge pe gai za krol kai ke chum je Manipur ge pe gai za krol hadai ke chum je Uttarakhand ge pe gai za krol himre suruk je Punjab ge pe gai za krol kreus ku je Goa ge pe gai le je sale ai gena na mai chit ke jing kai me dai kum chang na jang kai kana kam mai ting chogu je me man sa loi gai dile nang ni ne pi plon sang ne ge je me man sa pi gai je bam be bi gena hai mna je to dile